O le vaiaso fou le aso lua se fulba le wha, o le āfea le atunu'u ma le faigāmālō, e le faigāmalaga a le Minisitā o le vai Fafo le Mālō Ausetālia, mo na o le lua se fulba le valu itūlā. Na whamanino le Afioga le teitai o le atunu'u le feiloā'iga ma le autusitala. O lo iai fuafuaga e tele mea tāua, o le āfea sainigālima e ala i le whaataunuina. O le galuega o lo'u aofo nei Australia o le fale le o le Māota o le Palemene, Legaslative Assembly Office. O iinā o lo'u amata ina whaapine le whaamoemoe o no le fesoasoani le nei Australia, le la tatou umusāina i le aso muamua o iuni. Ma wa iai fol whaamoemoe o se tasi le nei o tatou vala'aulia whaapitoa. Ia vala'aulia whaapitoa le Palemia o le Mālō Ausetālia. Ina ia o mai aloā'ia na latou galuega tele le nei. O fo ina mai whaatupe uma Australia le tatou ofisa o le fono i manu. Ai pe ona u tāua inisi o teimi o lo tatala whaatasi ma se vaenga o le whalefono to e whaalelei o lona whaavai mautu. O lo whaatupe tatou. Ia to ai ma le fale mo li te mai tei Fepuari. Le lobby mo parliamentarians. E tatala aloā'ia whaatasi ai. Ono no winga tolu a i tūtino te tele. O le whaamoemoe mai alo le tatou sisina o le fua i le aso momoa iuni. Ia ona whaasee mai lola ia tatala whaatasi me i e tolu. Al malanga mai lava ia a le Afioga i le Minisitā o le vai Fafo. Ia mātou te anga i sawa i e fo inisi o tūlanga tāua e fia mori mawina mo salawhai. O le isi tu e whaamawhaina o le asaini ai le maririenga lo ia le fesoasoani mai o Australia. I le tūlanga o le vā whaafenga iai o le whaafitauli o lo tupu i lunga o le social media. E anga lima iai le mtanga luenga o leo ma le mtanga luenga o fesoasoani. Ina ia whaatūlanga le puipuinga o mea lava le tātou te mai tau le teimiri nei. Ia ua o le tapasa lava tūlanga o mea lo tātou tamwhai li o wale puipuinga o le file mo, saunga le mo, upulafo, ia ma le tele o le mea lo tātou muri mauina le teimiri nei. Tau pēna whai se tapu, ma se fua, ina uana i sopo loa whaafita auri nei i tātou te le manau mia. Le Afioga le Palemia le vala'aulia le Mālō Ausetālia The Hon.